Kabiri kionga chinsa inye omoteneri omukoro bw'enyagitari enene ya Kisii Teaching and Referral Hospital moske Dr. Enoch Ondari oyibo igori neganga gosekerenga yokorigie egero kyo bugavana me county ya Kisii nigo abero bwangoiga gokwanira igoro yoboteneri ebwechi factory chechae kubwatikana amo ne rigasari rike gosechiba chinge chenyata kubachiko soke chepona so chesabalemi oigo Dr. Ondari niganyaka bakubulia ba Kenya kugenda gwesoke na kwelikia chingaki omurobelio yo bwokwelikia wechikura ogenderete chikura chegere bono n'abantu ko register bali onye nkonya kubwate kura ongo gusaba ogende ko register chikolise kuri continuous registration anye tubwati nali kwenda kwa register eko yaraba busui twakorerwe cyo cyamatuka amange abandi bacha kurune kaseito batanga ntu seminamba nyetura abantu 600,000 naba busi nogenda bakanonye garisa no bakorteki no bale aba bushete bwate chikura cheta inoti milioni 2 lakini sasa ingetoleka tuwa chikura tigina kitoko ndo majese kabirayo ongo basa watu hospital bwate kura nande gagiye kura geeka kire muntu asoke ate kura kuna abantu bali bamulima bagosoka bate ngona ni muntu karwali tinyagitari oretora ake kura umya kugenda kurwali nyagitari nalitora asipwe kuna abagusi ntobwate mu muri ituko Dr. Fredo Kemo Matianyi wesoki abande bankire ngo bwate story nditora mutere ko runga induka ndoko momogoro mugoje tomomogoro nentwe nentu kubago ambagoro aria tonyorondo bwate umumura nindutoko tare ekabanya chaarenge umumura bw'ekinguru Kenyaga bikwara kwenda gusinyiro bwate banganje no mugusi kwenda kuhure mirango uyinya chaya baite ko tubutegasi niko twatwara umuntu iteguro garia irata konye echae ya gusi nebwate shida echae no ya tokime una nchene kinde munyagitari nero ya kana efisi ya neba kangaso yekarongo raba gusiba itwako echene chae na wonko yoboro sana mube kena ine emotion mu discuss mani echae iri nemeskale dochigoro tumanya chae ya gusi iri gwanza kuna ya wetero kusekale ngao Niki aliwakero 50 shillings package tokale shilingi 9 gose kumiga amangana ina makuru abakambi barobisi kuruaba MCA pakaba bunge paka noyemu senate mwana wanta discuss mtoto gorajicha